yang terus tabi tulang mo. Nagabi totong madungan ho yang dulu muna. Or basta tabi dekke suli dulur, dekke kiyo di kisahat, yuma akapar di muna nang dari negara muna di Putilyon dalam akal siroha katotong. Kabutong muna di bagasan rumah tangga muna, asalas tuharamnya ka bulak muna. Titik nasi kompa ulang pada muna, ope dekke sah namun berat tabi, saya berat teman ope akapas pasir. Terima. Yang berhoba sebagai dari itu sama darah oke. Soalan apa guru? Sampai kamu tidak kamu. Panoramin aja. Dalam itu nak dekke, sahat dekke sikio. Inaksiko pangmacaro pa masuk-masuk perbugas sebagai turun Tuhan kami hindi na po sa Dala sahat na sinakawan ni Rohamuna. Ina, ibasahat kamu ada mo, hula-hula mo, apara sino ginamit. Wala tingyo tak katuay namin yung tiyoba at kapadarama mo, tawag mo. Iyo na tuwa-tuwa, itimatungan ninoba, swasa na yung kurang-kurang. Kalau tumpe sekolah, sebelum pasang kami, kekesahan kekitiyo. Ya kaya naman yung Tuhan naman itong magogi pasu-pasu. Saat disuruh kasi mahubat ng pirot ng ibulan, marhini ng pasang kami, kekesahan kekitiyo. Ini matok kita ruhna naman yung gara tetap matok kita sa ruhna di pasu-pasu Tuhan. Eka tutur jalan. Ya. Idea dong, hula-hula tak curi. Ada video dulu. Hula-hula sila. Ay sini ko la pemo ini. Nomor 5 juta. Ada orang lagi. Hula-hula na boso. Sinaga. Tulang batuara. Hula-hula na boso sinaga siapa nomor? Oh, ada sinaga. Hula-hula na boso sinaga. Batuara tolut. Sinaga. Batuara Sopi sinaga. Hula. Ya. Hula. Tahu, kulit palanya, kulit. Berapa lagi? Ada dua hula. Anak kamu. Ini Bapak si Mariana besar tadi ya? Ini Bapak si Mariana? Iya. Bapak si Mariana betul, masalah begitu sih. Tungan-tungan hurian ka, huria hati suki baru dua, rak dohon atas seksi na adong tungan-tungan ni huriai, kumuan amat kung nabunan dohon tapos sumulong. Ima din ang mga lumigong o dohon juju muna, di na madyalo pasong-pasong patungan sa ripiyong anak dohon guru ni huriai, hindi na basuna.
Kami siap tonga-tonga di Huria, kaparhalado, ng akapunguan, pertanian, ang giat matuto na rumah tangga na berbahagia yang nakokain, rumah tangga si tidur natakot akan Tuhan. Si Roy ajar, ni akan na tua-tua terlomo bima dia dopan ni bata. Jadi matua na matog, hau gala-gala baca kita di si Jampius, lahu mamnida Tuhan ta Yesus. Tu dia beha muna mangulaw muna mangalangka, sebab kemah muna digiling-giling Tuhan ta Yesus. Jadi asal tubuh lala tubuh si koru di dolok ni purba dua, tubuh anak tubuh koru hamuna, dongang muna may saur madua. Jadi somani manang di hamuna di foto nami lain nami di si opung di si Esra, bunga las rohat di bagasan sadarion, lima di nakatupahon adat nagong hamuna tuhula-hula muna marga silaban, mula tungkopi angka sipur pangalang bomi palambong ang kaati-ati doho pikiran doho pangalambong ang kaparmuduong may waka ada namang ihuti. Jadi siap kami orang nami doho atani na tua-tua naman dong atau haduka ang boto maniluku atau hatitang boto manihorko nang sarwa tua mahamuna kaya gilingon di mahoko saat mati na magkini saat mati na Walau sobat dia pinabuhi pasahat kami siap punguan ama siap punguan ina dan siap punguan na posong unang manibere ka muna siap nilai na at namin na tua-tua na nonton naman doon o kiksitir dito di siniyong ulang sigutong-gutong ni Apos Tumpon kung sa mga biya pinatupan ni Bubuan na doon dito nga ni Juliay ang mga matotong na lang po ipasok-pasok jadi ada orang suruh tondi Porbadia Turi yang sudah disandok Portibio Sailam, sadang sailam Matua Masudena Habis daran disuntik Ada meon las lirohan Ulang masih romante Niyang mani huriak sude Habasaon habasan Habaseaon hatomanon Nang lambas nilohate Jupang mani huriak sude Masih amin-aminan Somon lapak tigaw Masih tukor-tukoran Somon suhat di robean Bau-bau kudari Pago-pago tarugi Nataring niunahon Nang nasega pinauli Sa oloan sa dalan sa unuran Totong mamian dame sa totong marsian juan Rakmaren de mga sahon de bata Masurasuk rakramano Hallelujah Nang perongong sude busuk kuda Maria rawisi dan Maria rawisi Saito buto Tuhan Tuhan ingoluki Yara asal Yodo Maria di dalami Sai Pargo Tuhan di
Edison, keluarga kami Senok Poso Bulung, BND HKS Bali 2, Edison, Hanima Dokter. Semoga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang romantis, anak ini sangat benar-benar. Jadi Edison, alam lo sama kalung kami, enang dari si kalung kami on, terima jas nerawan kami lo. Nah ini Edison, jadi Edison, yang mereka juga kami sadar bulan. Diri Kaposo Bulung tetap setia melayani Tuhan. Jadi ini pumuan ikut gabungan nakani Jehovah Tototong nama dongani kita nama masuk kita mana lagi dia kita mudah modal. Jadi iman dan dari campur itu atau di rumah tangga muna mana yang si payu utomon jalan mana yang sudah hono puna asagabe dapat nani duluan jumpa lagi narahat muna tuah ka ari nama diundi. Ai horo Tuhanku, ai horo Rajaku, jadilah sumur dia peoko tua, patoku horo ia sama togo. Jadi lo so marsa, dan lo
Masuk